a xi lavi ku pfula a xi lavi ku pfula loko video ya sungula ni mbutise ku a ku ri njhani ka birthday celebration ya Gagash. I know I'm celebrate birthday ya Gagash this weekend. Wait, kumbexani before hi famba hala hi ya ka Tsonga Analyst ma swi vo na cheka ti-channel ta xigaza ku va ka mi lava ku ni sendela ti-channel ta n'wehe loko ni sendela channel ya wena reacta ka yona laha hi viblow 1 million views hi inani ta khale letiwa mi la ku tiva ku ri njhani ka birthday ya Gagash. Guys, fambani mi subscribe ka Master Tsonga Analyst, fambani mi subscribe ka Master Tsonga Analyst mi kuma ti-update hinkwato ta le xigazini a ku xoti nchumu na mavo mi busy mi busy so mi la ku tiva ku ri njhani ka birthday celebration ya Gagash because like loko ni vona lawa video lewa ya kokwani Chauke 2025 Diamond Walk yi dyohe yini tshinya vantshwa swi what mara leya Gagash 2025 total shutdown ekhara launch hi yona yi nga na ti-views to tala ku tlula letin'wana leya Boti Majuli leyiwa yi uploadiwe 2 days ago mara leyi hi yona mi nga yi vona ku tlula leyin'wanyana leyiwa mapele 2025 u lava ku hakunola Junior Huggins. Fambani mi subscribe ka Master Tsonga Analyst a ku laveki mistake swa xigaza hinkwaswo swi kuma laha loko swi lava tshama ri ka up to date ma vona ku ra ku ri njhani mi enjoyini mara na mi enjoyini na namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Hey, wait, leswa loko va Rude Boy Venter teaching Dalom Kids Tsonga dance. Rude Kid did not go by a remix ya Xitsonga. Antsimbe la. Channel yo force as a tradition vele namuntlha hi ta hi khe hi nghena eka birthday celebration ya Gagash ya 2025 yo vele a swi ta hi khe hi copa manjeni hi khe hi copa manjeni hi suka Giyani hi na lavaya hi khe hi na lavaya Wait, ni byele ticket it was 150 generally, VIP 350. Hey, aku ya sala 350 tani xa munhu la ka VIP lawa ku ta juliwa ku dlaya n'hweti leyiwa kuma se ze nghena ti 350 cola box 150 a nga ri bad mara DJ Maphorisa Ben Bayengani King wa Natasha J Joe aku ri main a ku ri ti-classic a khomiwe ti-classic okay na swi twisisa ke ya 2025 yo vele a swi ta hi khe hi copa manjeni hi khe hi copa manjeni hi suka Giyani hi na lavaya hi khe hi na lavaya hi khe ya ePretoria vele mona mhaka leyi skip mama loko ni kha ni languta tin'wana ti-bouncers ta kona ma ni ta faka mpama to fana na letiwa a ni ta ba mpama wela kule lavawa la ku bapama ku twiwa na fona mara un'wana va ta mi gawayisela va nga so come on a ta ba mpama ni va veka le kule no bula hi blessing hayi bra mina no bula hi blessing I'm just joking oh yes a ni nga swi vonangi ku mani la ni kombela xolo a ni nga swi vonangi ku mani okay yeah even then vele khe nghena khe hi ta cheka setup vele tin'wana ta ti-live ta hi khe hi sanguta Chavi was there vele swin'wana swa swilo swi nga iconic a ku ri yena xinepe xa Gagash vele ku a ku ri birthday celebration ya yena and stuff like that
So ni overall hi leswi setup a yi tshamise swona and xiteji a ri xerisa hi ti ra halaya ra sekele as you can see kwala, and then ka right ha swona ka ku ri na tent ra ti-VVIP yeah, and then ka left kasi iso ti-reportisa kusona lethu swaye okay a hi chekeni ka Facebook ya cha because i ri chava ti ri live sweswo swi vulavulaka lani le ku swi twisiseni mina cause i vulavula lexi a tshika khoma a vulavula lexiwa va va subscribe ka Xitsonga Master Analyst guys loko mi lava ku twisisa ku ri ku humelela yini kambe ku go searching who was that Chavi CMC la ku vaya mina la ku vona direng yana for 5 minutes and then in famba mabo ndamsiya yeah 5 minutes cause ngicheka nkarhi lawa and then why ka se network ya kona e ri sona motli hi te pfula TikTok a wu pfulangi jiki se a ku le ku pfuliweni le ka Chavi CMC rewind okay Chavi CMC a mi ngi tivi Chavi na a va ku ri tingari Saturday yaleyi na leyi wela kona a ni tshembi yi wela kona leyo a ku ri ti-31 a ku ri ti-31 I think hi ti-2 ti-video ta ko maxana hi sungula hansi ne a di firi ndhawu leyiwani a di xitatini xindhawani lexiwa mosi a ni va ka gaza va support hi leswi ni zamaka ku swi vula masiku hinkwawo vanhu va ka gaza va support left and right video leyi na ti-views tingani 105 views se ta hetelela hi reacte video hinkwayo se because video leyi teka 19 minutes a yi want ku performa vanhu vangani ka video leyi ri one Kola ba freestyle.
Yo, we. Hey, that's it. Digo, te. Isuku lesigasa. Hey, DJ, and very right sound alive on that side. Bonan, DJ. Asi 19 minutes leyo hinkwayo ku performa Papa Rulani or va performa hinkwavo. A ku lava ku rhuketeliwa vanhu kwala. Na swi fa swi ri kusuhi. Yeah. Next week, Niagara pause. Waslauslagi, Papa Rolimina. Ilazo. I says the comment card. Minamun. Say, friends are we. Hey, yo, freestyle. I'm a fucking remix it to freestyle. You blast it to a pay. I'm a fucking remix. I'm a fucking beat. It's so good. It's so good. What's how for? Even now, Sugata Sugate. You know so. Oh, I didn't like the video later on, eh? Upon so the labo, Nando one water than banana. You know so. I think maybe the logic sauce speaker somehow. But who wants to WhatsApp the one of 5 social live. Where I 12 sound. So. Hey, Scotch. Italian. Don't do that. Stop. Hey, it's a one cousin mulo kahle. Video later. Oh, shut up. Ashikehlelele ndawo le. Bangkhuze khale kahle. But who wants to WhatsApp the one of 5 social live. Where I 12 sound. So. Hey, Scotch. Italian. Don't do that. Bangkhuze khale mulo. Yeah.
kasi ku humelela yini kasi post thelela ndhawu na xixi lexiwa kasi ku humelela yini nkonye khale ri ku nyadzayenzi singoma leyo a yi sungula ku tlanga a yi le ku swi twisiseni kahle kahle va swi tise kwini swi na 1 minute a yi le ku pfumelelani na swo kahle kahle bo ya cina yi heta yi cinca mihleketo ku ri na un'wana wa mucini isiso a swi nga ri so di la ku freestyle a di lavi swi swo yimbelela di la ku freestyle lexi xipoko lexi DJ leyi nga si ndla yena yona leyi Vera icon mngani. a va tlangeriwa Yana ka letin'wana ti nga kona. Ngipita ikona njani ri kona mali. Mobuluka yi humesi la. Man remix ko. Ya a yi humesi. Wem nga tell me. A yi humesi. Yo we vutom bya mina xa. Vutom bya DJ. Obu wa de hoti. Babarlan. What on jo wa utimo. Ntin. Man, sika sweswo. Ai cini leyi nga kona. Va yimeli we vanhu MC. Nghena hi leyi nga kona. dize le probleme leyo le probleme leyi na ti Kasi wa yi mga communist kwa mundu kwa mga tiru wa mwe. Sisoko no wa fune sota. Kantan. Sorry. Wa yi mga communist kwa mundu kwa mpila. Yo. Sorry, a hi ka original. Sempre tentanga jani mo secretary. Yo. Vutom bya mina. Vutom bya wena. obizalo ela kufika lawa ka performance afika alaba remix ite na yona na remix ya kona na cause as like artist loko i famba ku performing i fanekele va byela ku okay ta fika ni performa tinsimu ta so ni ta fanekele ni lava leswi na leswi ni ta va na vahlaveleli ni ta va na vacini se i la ku fika i lava remix i nga tangi na yona aka organizangi performance ya yena that's why ku ri hava remix if a organize performance ya yena remix ya ta yi ri ko a va ta va va n'wi tlangela yona a cina hi yona mara ku performance a yi nga ri organized miza leyiwa Hello. leswo Yo kwe. Aha. Yo kwe. Aha. Hello. Yo kwe. Aha. Papa Rolimina. Siku ra xigasa. Siku ra xigasa. We know. leya ku ri classic leyiwana ti na namuntlha ya henhla swona swilo leswi yi nga swi endla hi Facebook ya ro a risimu leri ra ku ri classic leyiwa I think i tinsimu leti nga ta tshama nkarhi wo leha xigazeti xavuxava
Bakula bonyikela kunye kwa muno sukula. Hey, sezondana chef, au pretend. Ele é uma gata. Olha só. Hey, hey. U tshama ku ri na pulani xigazeni kahle kahle i vitaniwa ntirhweni ku i ta tirha i fika i ti pfulela xibindzwana xa wena ko biselo yi le ntirhweni jikijiki pfula xibindzwana xa yena i le ku ngheniseni ka yin'wani va ايش لو ترى شيء سهل شوي Wanga di guy remix kasi mfolo wae. Oh, Aba guy mezalo remix na. Kahle kahle Popa Rulani loko la ku enjoy performance ya Jona di rambi I heta I di hlengeletela ti beat engazitana ngoma ya Jona na yin'we I di hlengeletela ti beat to pfumala ti vocal ta remix ya xigaza I di gaya di ta endla justice adize di lava no performa tingoma ta Jo adikarati ni ti remix ta xigaza I faka Popa Rulani I ta swivona ku swilungu swi ta va mzururu awo di boreke njhani kahle kahle di ri di kombela remix I tlhafaka yin'wana ngoma same time deep audio ngi langisi njhani loko va nga xi hakelanga dama ra xi ta tshika swilo leswiwani Vai comer. okay ka ku ila ku mega
Segura pra fora. Eu vou te doer na carte. Vamos pedir pra fora. Let's cut. Let's cut your way. Let's cut the way fora. Let's cut it. Let's cut the way fora. Let's cut it. Yes, sir. Leso wala matana. Kaka xisnisewini. Xi feeling down my diamond. Xi na orengo wa damani mo. Xi na ora damani. Se dikarele ledio. Lava kapu kumelela yini sina bo? Kumelela yini? And then okay. Mara twa ngana dibangi kufana na leya last year maitsundzuka leya last year dibe njhani leya last year a dirika very le car lounge moni mkomba yo and sure oh very popular line leya last year dibini and akuri same beat paparulani car lodge maybe yeah adibini yani Yile last year. Abi last year, ambi last of last year. I think I had 11K views so. Tayo kupa kwa lawane. Nsemba tayo kuma lawa. And meantime I'm going 5 minutes. Ay Leo. Leo. Aji bus safety track at the straight. By any two participating slabs and But Leo aji binta bela track le dinga baro etsela lea. What the advent to tala so mara YouTube mara na. Yo Leo engarli. Yole. Kufanga riole yo.
Vigilant ke yi kumi liya a swi ri na nkoka ku ni mi kombeta yona na cause di be freestyle ya liya straight mara ka liya ti dlayeni a ni nge yi kumi so no give up so a ni tshembi na ha ta yi kuma leswi hi swona leswiwa a hi swona I saw mara ala ta mi kombeta yo ala ta mi kombeta ku di beat track ya liya straight mara a ku ri instrumental and then di faka varini di faka ti vocal like ja freestyle so otherwise vaseketeri na varhandzi va Gaza Reactors ni famba vito ra Dio Valentines ka Facebook, Dio Valentines ka TikTok, Gaza Reactors ka YouTube. Otherwise kusuka ka mina ku ta ka wena ni ku rhandza rirhandzu ra love. Otherwise ni ta vonana ka video leyi taka mundzuku ta upload yin'wanyani video this week ta upload each and every day a relationship leyi mina na wena hi nga ta va hi sayinile for this week ku ta upload each and every day. Otherwise kumtuku ta endla yini leswi nga swi endla namuntlha hi nge ti swona mtuku so ni ku zameni ka ku like ti-video ta masiku hinkwaku va ku ri ti-idea to hambana idea namuntlha ku nga vi idea ya mundzuku ku nga vi idea ya mundlwana mara ta make sure ku ri ni upload each and every day ku ri xigaza ntsena ku tshama ku ri xigaza ntsena otherwise vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors